hunluluya e ma hunluluya ana do Florence Kengbo do na we mi temo bo hojira we male ye ko wa agba mi ton ji firo egbe ba si azan chan to ji asun ko fo ko atonu kropo to me mi tinte ton bo matinal we do matinal ma egbe afundo mo lo e ka hunluluya e ma ka hunluluya Florence Kengbo a do blo nu e do hodo nu mo kotongo ye ko wa azon e tomo amo ohwe e to din ye zedo o so atonto me don deja bo ara mo o matinal sodo la mi pondo mo lo se na mi to eno pe nu kundo o vodide hogo eta fosenji to eyin apapwe ye ni yi mere ni awa zoga beto bo ara mo lo o nu eyin nu koto eto ARMP e do pon gbere e ma ta fosenji amo la Sénat mise hors de cause par la RMP ou matinado bon eyin le béninois libéré e ko poro la mo bodo la une PPP do nous do Sénat go etele il la une PPP bon et merci la Sénat lavé de tout soupçon par la RMP bon amo le potentiel ou wa do ko ro mo de chaque dino gududu dagbe jodona yin bolu ko to tobi to memo do e jara mo lo mais na no te to me dino meloni gbeto tengbeju bon la nouvelle tribune ou wa mo pondo mo lo mi ude no ze vina su ganu le mariage forcé dans la mi teme bon mi na dans la mi pondo mo lo ye na fuko do ni mere ba inu mo kanton au sein ba na huele la nouvelle tribune kokando au filemo le matin ou wa pomwa dans la mi do mo lo to no achotu do lo wada ikodo gazuani ko yesi alodo po bodo mo lo emi na no po bo wa nu do po mo bon le patriote wa do e ki o ganji na otoga ni to otomeyi boto alosin do papo tore volepo sigba o temete we ka to nina o nu eyin nu kotore nu eyin nu taji to otomi re su tome pata mi ule sule bo e wa kan do file ro offensive diplomatique en début de mandat quelle place pour les urgences internes matin libre ou wa mo dira mo ro ayara no gleto ko to be boda klo we ma certain wa to ko me to plan dia lavo no yo vo iro télé enseignement bon e wa mo diro mo o jo wi mi to de no iro internet ni o na so bo mere ko na vo fi de pepe ri ate ayara ba ipo aklo we klo dia lavo bon nde manajo ro me so bo eye ude yin onu koto na ko jira zo wa to enu gbokanji le bo ye iro Unamel Benin yele ye wa do kokodo o gan ho eto Aurélie Adam Soule Zoumarupo o hode dole ala moriato dabarume bon le témoin a-tu ou wa mo dipo do mo au président Louis Vlavonu de do mo emi ma so ide menu ba ala mo nu de ba ni e huayona yin jonjojale na yin doyi o de menu gba sa mo bon e kando file le témoin a-tu le président Louis Vlavonu ouvre les portes de l'hémicycle à une nouvelle génération. Ou à Ekamo, Arandi Doran, Aramo Debe. Bon, l'œil du Bénin, ou à Binado Fo, et Betona, et Pombora, to Eni, Aïe, Didja, Vireto, to Ote, Temela, do Anaye, Dobla, et Bedina, Yerana, Enyo, Siko, Ote, Bakito, et Wasikano, Fide, échec académique entre espoir des parents et désespoir des apprenants. Ayi jije vire to lo etere ka to moyi yin ya ma do ajayi to so aran se pa te pon ya we to gbe boda ro hojira we male boda mo nu de kande mere aran so to pipo to kanji didi aro pipo vije nu alonu podo eyo wa ange podo désiré ton po bo vije no ni so